Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Ведижева Ясмина. Я учусь в средней общеобразовательной школе номер 2 сельского поселения Иплива, Республики Ингушетия. Я прочитаю вам стихотворение Гагиева Гирихана «Мое сердце бьется по-ингушски» на ингушском языке. Гылгай мехтл, дехтл судок, гылгай мехтл, иибарге гылгай мехтл хук, гылгай мехтл. ناخد مارشل از مصة أخت غلغي مهتل سونماغ الله مش كحلقت غلغي غلغي مهتل زيستي خابول فتل خزخ محقز غلغي مهتل أول فتل خزخ غلغي مهتل حاقل ازديل كوتس مص مهتي غلغي مهت ازديل تقبوت قور اهتي سوالي أدق مهتاش خوش غلغي مهتل خالش قدس تحردش غلغي مهتل